hai takote buksong bahai tongbai khakhayo kaham tomai na nei nor title tai thamnen luguna saimangana ang tini bodo thana naitong gai puila na totono happy tring gang tini ketal bisi 1435 palanya bagai thangui tongo khwai athai bariwo gai aja phai tongo Arunachalni singer Jeli Tamin gai chin Tripurani mokuma singer tongo gai aha naina bagai belai excited jak thana bagai begem bukha deg deg ekdom thana bagai excitement belai nongjak ang gai nor naitoni oblon pa sak gai let's go athai bari Hengkai tahu teh busong ang athai bari tringo paisho pakya paisho pakya nora yang nunggu di makan hari ekdom borok bang ma ekdom nahan huya borok kamu begini borok zomoza hengkai tek hengkai ojaka belai share do belai share kamu begini ekdom nahan huya hasa hasa dugono nahan nus huya hengkai siri tang zuru bor tentu teh kamu nahan nus huya hengkai ban share rok belai no lom jakta nora yang nunggu di makan tak kamu borok bangsa ekdom demo je tringo bor decorate ekdom naitukan khakya yang okai cini Tripura sorok nukunggo mutari mani nora yang nunggu makna agi hotel sirisi hotel nukunggo mutari phale mani was namjak gai nora yang okan nunggu makna cinti prasaroni traditional manimang yang baling tongo topung langarok dularok ma debak tongo mudo tono tinti brasarok agin hote to tono use khai phone ta ayang okai ti kini ke sarau garing tangjak ekdom tin saita nai thokai abose do garing kahbon nulia kahmo si sijalia belai seri belek gobang kolom ni bagai garing kahmo si sijalia career में this is the biggest celebration ever I have witnessed. एक तो जोरदार तालियां, come on! तो आप सबको ड्रिंक फेस्टिवल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. I wish you a very very happy drink festival. And गाने से पहले I would like to thank the entire organizing committee of Ramchandra Ghat Drink Festival Committee. Thank you so much for having my team here tonight. Thank you very much.
overwhelmed. And मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की शाम एक यादगार शाम होगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए। लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। साथ दोगे कि नहीं मेरा? साथ दोगे? क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो आप लोगों ने मुझे इंडियन आइडल में देखा है ऑलरेडी। सो ये गाना मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशन में गाया था। दिस सॉन्ग इज वेरी स्पेशल टू मी। सो ये गाना खासकर आप लोगों के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, ठीक है? ला 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 ला
kai tahute buk song tini musono ungsinai ga athai bari phai belana tonthoka nor boda o athai bari program phai comment o khaina tapokdi ga nor taphono an channel no subscribe khai ko ga subscribe khane di tai like comment share khane tapokdi ga jotono no happy tring